kubana natwe kandi imbabazi zisumba byose zibe hejuru y'ubuzima bwacu. Ndashimiye umukozi w'Imana azanye ijambo ry'ubuhiri. Bwira mwegeranye ngo akira ubuhiri umene ibyakurwanyaga mu izina rya Yesu. Haleluya. Nari mvuze ngo akira ubuhiri umenye ibyakurwanyaga mu izina rya Yesu. Igitabo cyo Kuvayo ibice 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 niwo tugiye gusoma. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amina nimba duhari. Umurongo wa 5 uravuze ngo iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe kuko ahantu uhagaze arahera kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose acayifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Amen. Amen. Mubyagire Yesu abaho umugisha. Amen. Tugiye kuvugana aya magambo y'Imana. Bwira mwegeranye ngo kuba warasebye ntibisigura ko Imana itagihari. Kuba warasebye ntibisigura ko Imana itagihari. Amateka yawe ntasigura ko Imana itakora. Samubwira mwegeranye ati amateka yawe ntiyasigura ko Imana itakora. Nimba mu bwana bwawe wararwaye amavunja ntibisigura ko utakambara inkweto zimbye. Kuba sataratunze imodoka ntibisigura ko iwanyu utayihatumbereza. Haleluya. Bwira mwegeranye ngo amateka yawe ntagutera ihungabana. Amateka yawe ntagutere. Ariko hari umuntu ari arabwimba ngo mvugire ngo amina. Amateka yawe niyo navugaga mfatiye kuri burya buhiri ntagutere guhungabana nguvuye ngo n'ubundi wacu nta byiza byahaba kuko ibyananiye abiwanyu wowe urabishoboye uri kumwe na Kristo kandi ibyabiwanyu batazanye wowe uzabizana. Bibiliya iratubwiye amagambo meza ngo iramubwira iti twari tutaramenye yavugaga rero. Mose wavutse cyari mu gihe cy'ibigicyo wavukiyemo. Biro mwegeranye ati nk'umucyo wavukiyemo. None wari ari itegeko rivuga ngo abana b'abahungu babiki bivuga ngo kuvuka uri umuhungu cyari ikigeragezo. Mwabyumvise? Icya kabiri cyari cyambaye icyangiro. Iyo babyaraga umukobwa niyo bava ngo simba imana. Iyo wasanaga umuhungu urabyumva nawe kwa sobukwe bose baravuga ati ibyo uzanye birakureba. Mose wavukira muri aya mateka ariko avuka Imana imufiteho umugambi. Icyatumye inda yawe idakoroka nuko Imana yari imufiteho umugambi. Icyatumye abarozi batakwica nuko Imana yari ifite umugambi. Icyatumye abanzi bawe batanezerwa nuko Imana ifite umugambi. Birakomeze ngo agiye kurererwa ku mwanzi we. Reka nkubwire ngo ahantu warurerewe hari imbere y'amaboko y'umwanzi wawe. Umwanzi wawe mubari we mubana abari wakosa arakosa kubera nta kundi wari kubigenza wemera ibyo ngibyo. Ariko uyu ni umwanya wo kuvuga ngo ibintu birahinduka. Niwo mutsiri. Umwanzi wawe arakosa arakwambika akujyana ku ishuri arangiza guha diplome arakubwira ngo jijuwe. Iki hanyuma abantu bafite diplome mugire gutya turebe. Isi yarayibahaye no kuri kw'Imana diplome ariko irababwira ngo jijuwe kubona akazi ni problem. Niki ariko abantu baracahari kubona akazi niki ni ikibazo. Mana yacu tugirire neza. None ngo Mose amaze gukura Bibiliya iravuga ngo agira isaka ngo umunsi umwe agenderera Abisirayeli aho bariho barababazwa. Mana yacu tugirire neza. Data umugisha ariko so birekare ku ngushu. Haleluya. Ngo agezeyo ngo asanga bariho barababazwa. Reka nkubwire ushake ube waje hano umupagane niko nyambwira abantu. Burya hari akantu kari muri wowe ko gukirisitu. Bwira uwo mwegeranye ngo uri umukirisitu buri. Imyango y'umure yaho basengera n'umusigiti uruguruye.
kuba waza aha rero ni ikimenyetso cyo kuri iki. Haleluya. Wageze asanga bariho barababaza, vuga ngo wahageze. Reka nkubwire, winjiranye umubabaro ariko ndabona Imana igiye guhindura amateka. Winjiranye ibibazo ariko ndabona Imana ishaka guhindura amateka. Twakomeje, Bibiliya irambwira ngo Mose agera ugashaka, ashaka kwa Yetiro. Haleluya. Mose asakira ku gitanda ataguze, asakira kuri matera ataguze, arira kuri tapuramanje y'abandi, arira ku isahane y'abandi, ibintu byose akoresha ibintu bitari. Yego muracyahari? Ahantu yari abyariye nta se wari uhari ngo amuhembe, nta nyina wari uhari ngo agire gute amuhembe, ngo akurire aho ngaho. Muracyahari? Amina. Umwana wakuriye ibwami bamukubita ikintu bita fimbo, baramubwira ati nyamuna isabaganya wiruke ujye ujya kwirirwa ku musozi, bamuha ikintu bita isinde. Imvura niyaguye wihishamo, izuba niryakudwinga wihishemo, kandi ahantu uzahura n'intambwe n'ibintu biza guhiga intama, ujye bari guhangana nabyo. Ariko hari abantu bari Bujumbura bariho barirwanaho. Oya, habaye hari umuntu ari arirwanaho i Bujumbura, amvugire ngo amina. Ari haragira gute umuntu yirwanaho. Reka tube tubyihoreye gato kubera umwanya hajya ndo ndabizi. Mana yacu tugirira neza. Ndo ndakumva datangira ingabo, nubwo hari ibintu bigiye kuba nanjye sinamenye ibyo, ariko hari ibintu biriho birapfata hano. Mana yacu tugirire neza. Ngo ari yarirwanaho rero bariho baramucunaguza. Bibiliya irambwira ngo Imana ubwayo iramanuka. Iramanuka iramubwira ngo Mose, mu bibazo ndakuzi, mu ntambara ndakuzi, usuzugurwa ndakuzi, wirukanwa muri Egiputa ndakuzi, nje imbere yawe hari icyo nje kwihesa y'insobaye. Ya Sandra Dotari ndiho ndirukanka kubera umwana. Mana tugirire neza. Mana y'amahoro tugirire, iturwanirire kandi. Bibiliya irambwira ngo akiri muri ibyo bibazo Imana imusangayo. Ndumva ndiho ndafashwa. Imaze kumusangayo iramubwira ati mfite gahunda. Mfite gahunda. Twese turacyahari. Iriho mwenyanya ngo niwe atabara uzabanze gucaho wasebeye. Ahantu hambere uzabanze ku gatumbi wanyu. Urabanyumva? Hamwe bakubonye wambaye ibitubitse ku gisusu, hamwe bakubonye ibirenge bitambitse ibirato ndabikuramo, hamwe bakubonye ukora ndonarwana n'umwanya mufumemo mu bikuremo. Haleluya. Aho ngaho hambere uzabanza ujyeyo. Icya kabiri, kirazira ko Imana izaguha imodoka ngo wimere ifutu wakubenze. Bwa mbere banza umwari ifite ageremo buri icyo avuga. Icya kabiri, Imana ikaramuka igupromotinze, wagira urupangu waguhahaye, mubuzaho akazi uzahere ku mwana we. Ku mwana wande wiwe umubwira ati nta mwanya mushaka ko nyeneye umukontaburu wawe yize iki, ashaka azaba yarize iby'ubuganga uzakamuye. Muracyahari? Icya kabiri, ngo Imana imusanga aho hantu, yamubwiye ijambo rimwe gusa, iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko uhagaze arahera. Gira gute? Mose aravuga ati ninde noneho agaba aha hantu, ninde ahagaba? Bibiliya ngo cyari igisaka
kiriho kiraka kandi yaramenyereye ko ibisaka ari iby'intama. Aravuga ati ibi ni ibiki numva. Ngo agiye kureba iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko uhagaze arahe. Bwira uwo mwegeranye ngo sa nk'uwibuka aho Imana igiye kugukura. Niko kukwetura inkweto. Ku munsi wa Mungu nashimiye Imana. Mbwira abantu nimushimire Imana ko mutaguye ku kazi. Impamvu yari iyi nuko hari umuntu duheruka kubona kuri stati z'abantu yarapfiriye ku kazi ahantu mu ihoteli. Nsanga hari abarokore mfite mu rusengero binjiye mu ihoteli basohokamo amahoro. Ndavani nibi nabyo byari umugambi w'Imana. Batere haleluya. Ngo Mose akihegera gusa iramubwira ngo feri ya mbere jya kwa Farawo. Umwe waguhaye inkoni, umwe wavuze ngo uzicwe n'ubugaragu bari hujya. Mose ngo yibuka amateka. Bwira umwegeranye ati ndayibutse. Sa nk'uwibuka amateka. Ngo yibutse amateka aravuga ati ye sinzi kuvuga, sinzi kugira gute imbaraga z'ubwoba. Sinzi ukuntu ndebgera ngo aravuga ngo sinzi kuvuga. Iri jambo ariko rya mbere ryarimo ubuhanuzi. Nimba waradandaje bikanga bisigura ngo gusubirayo. Amen. Ibintu byasenyutse Imana yemeye kongera kubyubaka. Nicyo ryagiraga gute? Ryavugaga ayo magambo yuko ibyasenyutse Imana igiye kongera kubyubaka. Ngo agezeyo Imana ikorerayo ibimenyetso 10 igiye gukorera imbere y'abanzi bawe. Abakuroze bagiye guhura n'ibintu 10. Soka yuko tuzawurukanira ngo kuki batapfu. Ntabwo umwanzi wawe azapfa ibimenyetso 10 atabibonye. Icyambere harimo ukuntu akurasa nabi ko nawe ategerezwa kurara nabi. Icyakabiri yakurishije ibyo kurya by'agahimano ategerezwa kugenda akajya asanga nawe mu masorori ye harimo ibikeri nawe akarya ibyo kurya by'agahimano. Icyagatatu yakubujije icyo kunywa nawe ategerezwa kunywa ku mazi yasanzemo amaraso. Ibyo byose bitegerezwa kumubaho. Icyanyuma yashatse kukwica ategerezwa kwasiga umwana w'iki. Igituma Imana ikizigamye abanzi bawe no kugira ngo ihorere umubabaro wagize. Umubabaro wagize Imana ishaka kuwuhorera. Ni umwana wabo w'imfura niyapfa. Wabyumvise? Imana izabatwara mu kiyaga kibamira. Twahagurutse gusenga mu minota 5 dusigaje. Kuko saa 5 twarabivuganye kuwa Mungu ko saa 5 turaba dusoje. Twahagurutse gusenga. Twahagurutse gusenga. Yewe ntabwo nzi ikibazo ufise. Sinzi nibikurwanya ntabyo nzi jewe. Ariko mu ijuru hari Imana. Koretse papa. Ndashaka kumenyera umupapa wanjye mbona yarobye ijoro ryose bukabukeye nta kintu cyo kurya afite akazakora. Uhanuzi vuba. Na hano ukorera umuntu nawe uhanuzi vuba. Nicyo gituma nta konti ugira. Hariho konti ufite se? Yes. None wumva atari ikibazo. Imana yabimenye ko nta konti agira. Nta kintu ahagaze. Ibintu birakomeye kuri we. Afite ibibazo biruta imyaka ye. Madame ari oya madame ari ko numva Imana imbwira ko nta no kumpa mikoro n'ijye gikene urya mugabo atubwira ko umugore kubera iki kubera iki se ntabyo wame n'igihe cy'Imana n'Imana nibuza abantu kurongora. Imana igibuza abantu kurongorana. Ahubwo imbaraga za ekonomi ziraremereye cyane.
ufitanye isezerano n'ubukene niryo ngiye guca, ngiye kukwahukanisha, ngiye kugira gute, ngiye kugusinyira divorce. Yego ngiye kugusinyira divorce, utandukane n'ubukene, ufate icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Komonye winjiye mu modoka igashya, urazi gutwara imodoka? Buke gute? Narayitse gusa sinabona nice na ndayibona. Mbonye Imana iguha imodoka ikunanira kuyitwarira. Numva ngiye guhuye n'ibibazo. Zamura amaboko yawe uvuga ngo mwami Yesu, uyu musozi mugezeho, ndashaka umureho igisuzuguriro cy'abadayimoni. Hariho abantu benshi bavuze ko ntacyo zavamo, ariko uyu munsi ndiyatuyeho kugira icyo mvamo. Ndi umuntu w'ubushobozi, ndi umuntu ashoboye, ndi umuntu w'umugabo, ndetse ndi umushinga ntahe. Abarozi bandoze ndabatesheje agaciro. Ibirara biramvuga ko, ibirara birampondagura. Uyu mwanya ndabisezereye, ndyimye indaro, ndabyimye indaro, ntibyongere kumbamo. Wigize umwitari wa mugabo, uheruka kuri mwabyari nk'ingahe? Wiyumvira gute wumvise niho ndakubaza amagambo ameze gutyo? Warurushye tekere beni fore dotahe mini asangre dotahe. Uvuka Ibururi? Ibururi ntabwo baragusa. Ibururi bararagusa. Ibururi bararagusa. Hano harimo abandi bajya mu rurimi bariko cyane. Data w'amahoro kugirire neza, kandi Imana y'amahoro kurwanirire. Reka tuzamura amaboko yacu. We bite byawe? Tugume tuzamuye amaboko ari ndabura iminota 2. Meze ute? Imana yamfashije. Waje ute hano? Jewe ukuntu naje ngaha mu gatondo numvise iradiyo, numva yuko ngaha aba amasengesho. Ushaka ko Imana igukorera iki cyihuse? Yewe ndashaka yuko Imana inkiza indwara, ikampa n'umugisha mu byanjye byose. Mu byawe byose ukora iki? Ndi umushoferi. Ufite akazi se? Ndi umushoferi, mfise akazi ko gutwara abajaji. Ukagira ufite umugore? Umugore ndamufite. Ari ku Gatumba. I Bujumbura nawe uhafite? Oya. Mvugisha ukuri rero. Uzamuye amaboko. Ni iki se mw'abantu? Imana y'amahoro ikugirire neza kandi igarura umugisha wawe, sibyo? Twazamuye amaboko twese tuwe ngo mwami Yesu, twinjiye mu mwanya wo gusenga, Zeleto taya mandorbe anaweza Yesu. Ndafashe mpiri umwami wa buperesi n'ubumede, ndafata mpiri imbaraga z'abarozi, ndaleto teregrere mandore dotayina. Ngewe ndirukana imizimu, ntangiye gushwanira imbaraga z'abadayimoni. Ezole dotayi. Sanzwe usengera he wa mugabo? Katolika. Umeze neza? Kuki uyu munsi waje gusenga se? Numvise ikiganiro radio mu gatondo, nari nzi igihe ndacumva, mbere nafashe umwanya n'ibyankundira. Ubwo uyu munsi ndaraye ntarose itiro ndabuca. Yego, kubera
ibibazo mu mutwe. Ufite imbaraga z'abarozi. Ndarwana n'umupfumu ari harapfumura hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tekere beni fodotai zemini ya sandore dotaina Kristo wera kandi ukiranuka. Ndashwa n'imbaraga mbi, imyuka mibi yagiye hejuru y'ubuzima bwawe irakuboha. Wa muzimu we rekura nonaha, rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka twese twinjire mu mwanya wo gusenga. Iyo ndabona imbaraga z'abarozi zitangiye kujugumbira. Rekura mu izina rya Yesu, rekura ubuzima bwe. Ndategetse uyu mwanya agakiza kagendera ubuzima bwe. Rekura wa muzimu we, navuze ngo rekura ubuzima bwe, navuze ngo rekura mu izina rya Yesu. Ndahamagaye umuriro, muriro, 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 sohoka, muriro, 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 sohoka muri we, sohoka muri we, sohoka muri we, muriro, rotere boni yasa, rekura, 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 sohoka, 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 sohoka muri we, muriro, 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 rekura, rekura wa muzimu we, rekura ubuzima bwe, washatse kumwica biranga, ariko ibiranga nta bushobozi ufise. Rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu, rekura mu izina rya Yesu. Let's go taya mandore do taya. Samura amaboko yawe, samura amaboko yawe, samura amaboko yawe. Muriro, 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 muriro.
mwanya twahanye ntituzajya turenza saa 5. Mana yacu tugirire neza. Twari gukomeza tugasengera abantu ariko umwanzi w'ibihe, umwanzi w'ibyiza n'ibihe. Haleluya. Ejo rero abo mu Kanyosha niyo nzaba ndi. Imana y'amahoro ibahumugisha ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka twakire Pastor Meya aza dusoreze. Haleluya. Yesu nashimwe. Dushimiye Imana ku muntu wese wageze mu nzu y'Imana. Imana imuhumugisha. Amateraniro yacu ari ku 3 saa 2 kugeza saa 5. Hanyuma ku 5 duterana saa 11 z'umugoroba tukageza saa 1. Yesu rero aduhana umugisha. Hanyuma muzane amahera y'amashurwe mu izina rya Yesu. Dusengera gutandukana. Reka nsengere gutandukana hanyuma urayasiga wigendere. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ku mirimo itangaje wakoze. Wagize neza, turaguhaye icubahiro. Watangwanye natwe none usozanyije natwe. Umuntu wese wabaye ahangaha umugisha